Pozdrav ljudi, dobrodošli u 9. epizodu preživljavanja na serveru. Igramo sa Gandalfom. Pozdrav. I ja sam krenula da snimam, a u stvari nisam snimam. Tako da u stvari sam došla na naša 2 steka, 32, malo od toga. I evo na visini sam 11. Tako da sam se žešće ispalila. Ja tek pogledam onako vrijeme, vidim ovako kako sam gledao vrijeme i koliko do kraja, vidim ovdje kao da nisam počela. I onda sad sam krenula iz početka. Skupio sam, vidite, ove iteme i to sam sve skupio sad. Znači snimao sam negdje, bilo je 6 minuta i sad sam provalio da nisam snimao i opet sam sad krenuo iz početka. Evo ovako sad. I redstone. Imam osjećaj da ovdje ima negdje dijamanac. 100% mora da ima negdje. Si ti našao neki dijamant, pošto smo mi već dugo u rudniku? Jesam, 6 imam. Opa. Dugo smo mi već u rudniku, tako da zato i smo i našli dijamante. Kao što smo pričali u epizodi koju nisam snimao. Od ovih, znači od goldeća prema golden apple, od redstone na redstone blokovi, od lapisa, lapis lazuli blokovi. Mislim od redstone možda će nas zatrebati za nešto onako, ali ne verujem. Nama je ovako bolje bez pistoni i tako. Mislim su za pistoni i tako nešto. A vidite da mi već puca krampa, ja sam uzeo puno. Za rudnik. Da već neko bio. Vidim da. Sad propadnem kroz svijet. Bilo bi fora. Koliko ti imaš dijamanata i tako svega? Šta sad imaš? Sad. Ja imam... Sad sam stavio sve od 6. Da. Što imam? Odlično. Sad koliko imamo dijamanta? Imamo 36 dijamanta, ja mislim. Imam, da. Sam rekao. Imam to iskustvo. Imali smo 30 dijamanta sa kit dnevni. I sam ja postao mender. Ja još uvijek nisam mender. Ovako, da skupim samo ovako malo. I meni se puklo kramp, verovatno, ja puklo. I ovo je vrijeme 4 minuta. Pa dobro. Jel imaš kramp? Imam. Možeš da mi daš? Daj. A za tebi dijamanski kramp? Nemaš? Ne. Pa dobro, možda napraviš, imamo tamo 6. Nemoj.
sad me zezam dobro. Ujuu, pao sam. Možda će nam trebati ovaj pečurkicu. Ću da ih uzmem ja za svaki slučaj. Dobro, trajat će epizoda po 5 minuta. 10 minuta, pa 5 minuta. Neće mi, najde to. Koja minuta? 5. do 8. minuta ćemo snimati, pošto smo u rudniku, pa je smart da budeš u rudniku. Dobro, ne, možda ćemo i više. Zavisi ako nađemo neku temu da pričamo. Ovako. Dosta toga. Imam ovdje. Uzeo sam ove pečurkice. Marshall Rooms i Marshall Nuts. Obe boje. Ovako sam. Gdje si ti? Ja sad pravim nešto. Dobro, dobro, koji je sad minut? 6. minut, pa mogu da im pokažemo ono što smo skupili sve stvari, tako. I šta je s tim, pa onda da završim epizodu. Da uzmem još ovo. Trči, trči. Trči, ne, skače. Sum. Jumper. Jumper. Ok, jumper. Pazi ovo. Pa dobro. Sad idemo u home. Idemo do home-a. I gledajte. Ne. Pa, izvini. Dobro, stavite to. Evo vidite šta imamo item blog. Znači, ovo su strengthovi. Ovo su armori i tako to. Ovo su isto iron armori i tako to. Ovdje imamo krampovi i tako to. Ovdje je hrana i ovo. Hrana i ovi. Drva, kamenje i tako to. I sad, gdje da stavim rude? Aha, samo treba da ispečem. Šta radiš, Igore? Dobro. Ovako i ovdje gold, gdje mogu da stavim. Mislim, više ne znam ništa da stavim ovako, samo da stavim ovo. I ovo, i imam 3, i imamo 4 steka. To jeste 6 stekova, izvini. I imamo i irona dosta. Ne vreme. Aha, ovo običan ingot, ovo ne. I lapis lazuli i imamo 36 dijamanata. Nemoj odmah da praviš blokove. Važim. Mislim, sad ću ja da napravim. Pa da vidim, da odlučim gdje ću da stavim ovo. Te lapis lazuli blokove. Samo ovo treba da se peče, dobro. Ovako. Dobro. Imamo 3 lapis lazuli bloka. Skupit ću ja lapis lazuli malo da izgradim kuću. Malo. Da li Igore tu ne može ovo? Pa znam, trebam nul. Pa da.
Idem da kupim. Kupi, ajde. Ajmo, zajebano. Dobra, ajde, ko je ovo minut? Da završim epizodu samo ovako ovdje da stavim. Sorry. Ovdje da stavim 1, 2, 3. 1, 2, 3. I eto, to je bilo to u ovoj epizodi. Hvala što ste gledali, lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte, pozdrav. Pozdrav. Do sljedeće epizode.